Amateka y'ubworozi bw'ingurube kuva ku nkomoko zayo za kera kugeza mu Rwanda rw'uyu munsi. Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu bworozi bwa kera cyane mu mateka y'abantu, ancient origins. Mu binyejana byinshi, ingurube zagize uruhare runini mu mibereho, ubukungu n'umuco by'abantu. Iki cyegeranyo cyangwa iyi documentaire iragaragaza amateka y'ubworozi bw'ingurube kuva ku nkomoko yabwo ya kera kugeza ku iterambere ryabwo mu Rwanda. Mu bihe bya kera cyane, hagati y'imyaka 9,000 n'imyaka 7,000 mbere ya Yezu, abantu batangiye korora ingurube bwa mbere. Izi ngurube zavuye ku ngurube zo mu ishyamba zizwi nka wild boars, zikororwa mu bice bitandukanye by'isi. Ubushinwa, ubworozi bw'ingurube buri mu hantu bwakorewe mbere kandi bwakomeje kuhakorerwa cyane kugeza uyu munsi. Mu burasirazuba bwo hagati, harimo igihugu nka Syria n'ibindi, ingurube zororokanaga hamwe n'indi mishinga yo guhinga ingano. Naho mu majyepfo ya Aziya, irimo igihugu nka Vietnam n'ibindi, ingurube zororokaga mu mashyamba zibana hafi n'abantu. Ubushakashatsi bugaragaza ko ingurube zatangiye kororwa n'abantu hagati y'imyaka 9,000 n'imyaka 7,000 mbere ya Yezu. Zakomokaga ku ngurube zo mu gasozi. Ibi byabereye mu bice bitandukanye by'isi nka Aziya y'Iburasirazuba n'Uburasirazuba bwo hagati. Abahinzi ba kera bahisemo ingurube kubera ko zikura vuba, zibyara vuba kandi zishobora kubaho zirya ibisigazwa byo mu rugo. Hagati y'imyaka 3,000 n'imyaka 500 mbere ya Yezu, ingurube zabaye ingenzi mu mihango ikomeye y'isi. Muri Mesopotamia, ubu ikaba Iraq ndetse n'ibihugu bimwe biyikikije, ingurube zororwaga cyane n'abaturage basanzwe nk'isoko ry'inyama. Muri Misiri ya kera, ingurube zari zihari ariko rimwe na rimwe zigahura n'imbogamizi z'umuco. Mu Bushinwa bwa kera, ingurube zari ikimenyetso cy'ubukire, kandi inyama zazo zari igice gikomeye cy'indyo ya buri munsi. Guhera hagana mu myaka 3,000 mbere ya Yezu, ubworozi bw'ingurube bwakwirakwiye mu mico myinshi ya kera. Nubwo imyemerere n'umuco byagiye bigira icyo bivuga ku kurya inyama z'ingurube, agaciro kayo mu bukungu katumye zikomeza kororwa. Hagati y'imyaka 500 mbere ya Yezu n'imyaka 1,500 nyuma ya Yezu, mu Burayi ingurube zagendaga mu mashyamba zirya imbuto z'ibiti, cyane cyane ibiti bya acorns, imbuto z'igiti cyitwa oki. Iki kikaba igiti gikunda kubarizwa mu mashyamba. Inyama z'ingurube zabaye iz'ingenzi ku baturage boroheje, ariko kandi nanone imyemerere yagize uruhare runini. Idini ya Isilamu n'iy'Abayahudi byabuzanyaga kurya inyama z'ingurube cyane, mu gihe Ubukristo bwo bwazemeye cyane. Hagati y'imyaka 1,500 n'1,800, abashakashatsi n'abakoloni b'i Burayi bazanye ingurube muri Afurika, Amerika no ku birwa bya Pacifique. Ingurube zamenyeraga vuba ibidukikije bishya, zikabyara cyane ndetse zimwe zigahita zihinduka izo mu gasozi. Mu kinyejana cya 19 n'ikinyejana cya 20, ubworozi bw'ingurube bwahindutse cyane. Hatangijwe gutoranya ubwoko bukura vuba, korora ingurube mu biraro bifunze no korora ku rwego rw'inganda. Ibi byatumye inyama z'ingurube ziba zimwe mu zihendutse kandi ziboneka henshi ku isi. Ubworozi bw'ingurube mu Rwanda mbere y'ubukoloni. Mbere y'imyaka 1900, ubworozi mu Rwanda bwibanaga cyane ku nka, ihene n'intama. Ubworozi bw'ingurube bwari buke cyane kandi bwakorwaga mu bice bimwe gusa, bitewe n'umuco n'imyemerere. Aho bwakorwaga bwari ubworozi bwo mu ngo ku rwego ruto.
Mu gihe cy'ubukoloni, ubworozi bw'ingurube bwatangiye kwaguka buhoro buhoro mu Rwanda. Ingurube zatangiye gufatwa nk'inyamaswa ifite akamaro mu bukungu kubera kubyara vuba no kudasaba ikiguzi kinini mu kuzitaho. Nyuma y'ubukoloni, ubworozi bw'ingurube bwakomeje kwiyongera mu miryango mito. Ingurube zabaye uburyo bwiza bwo kwizigamira, zigacuruzwa mu gihe cy'ibibazo nko kwishyura amashuri n'ubuvuzi. Ariko habayeho imbogamizi zirimo indwara n'imirire idahagije. Guhera mu myaka y'ibihumbi 2005 kugeza ubu, ubworozi bw'ingurube mu Rwanda bwahuje ubumenyi gakondo n'uburyo bwa kijyambere. Ubwoko bw'ingurube bwiza, imirire inoze, ubuvuzi n'amahugurwa byongereye umusaruro. Leta n'imiryango itandukanye bashyizeho amahugurwa, ubuvuzi n'iterambere ryabwo ko butanga umusaruro mwinshi kandi vuba. Ubworozi bw'ingurube bugira uruhare runini mu bukungu bw'imiryango kubera ko butanga inyama zihendutse, bityo bigateza imbere imibereho myiza y'abaturage. Kuva ku nkomoko za kera kugeza ku bworozi bwa kijyambere mu Rwanda, ubworozi bw'ingurube bwaranzwe no kwihangana no guhindagurika. Kumenya amateka yabwo bidufasha gutegura ejo hazaza h'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi ubworozi bw'ingurube bukorwa mu bigo bitandukanye, mu mirima mito y'imiryango, cyane cyane muri Afurika na Aziya, no mu bworozi bunini bw'ubucuruzi. Uyu munsi ubworozi bw'ingurube si ubworozi bwo kwitunga gusa, ni amahirwe y'iterambere, ni isoko y'akazi, kandi ni inkingi y'ubukungu ku miryango myinshi yo mu Rwanda. Iki cyegeranyo gishingiye ku bumenyi rusange n'inyandiko z'ubushakashatsi ziboneka kuri bose ku rubuga rwa RichGate ndetse no ku rubuga rwa Wikipedia.